Tohoročná manifestácia počala u Dzecínskych záhradkoch z akciu za mojho hladného tovariša i Tirva Ponješka a u organizaciji Červeného krížu. Členov školských parlamentoch prijal predsjedatelj opštiny Šid Predrag Vuković, a otrimani i robotni za školjarov gimnaziji i srednje tehnične školi na temu prevencija od trgovini s ljudmi i u švetlu migrantske krizi. Školjare osnovnih školov mali koncerti, operu, maskembal i dzenj nauki, a otrimana i tradicijne obehovanje za ščešljive dzecinstvo, u ktorej učestvovali i dzeci migrantov u Šidze. Nješkajši dzenj rezervovani za poeziju i teater. Dzecinski tidzenj še zakončuje Nješka večer zoz teatralnu predstavu Bajka o Aždaji u vivodzenju amaterskoho teatra Branislav Nušić zo Šidu.